Kejingwan rung u Dr. Celestine Syak NPP kan kata ya ke tiket MDC ke kong Magdalene Saukmi Maulong. Namar bakalade lupa ke MDC bat kadeiru karai jong kinong yalam ke NPP Sning. Ya kanila penpau da kinong yalam bahakmat jong ke parti NPP Sning blok habakran mentak arpun tarik nailar arja arpusau. U General Secretary ke NPP blok Sning uba Derek Nongrang ulaong ba ke NPP Sning ke pedang sengobha ya kejingwan rung u Dr. Celestine Lingdo ke parti. Ubak Derek ulaong bawatla u Dr. Celestine ula danang hak NPP, Henry Habayade bat ke tiket MDC ke parti ke larai, bahkan terwabet ya ke kerteng ke kong Magdalene. Hak juga puar ulaong bagi jingwan yaso u Dr. Celestine klempep kan penklan syuk ya ke kong Magdalene hak MDC election ke bangsawan. Katba nakaliang uwe unong yalam ke NPP Sning ubak Shanang Lingdo, ulaong bagi jingwan rung u Dr. Celestine kan penklan syuk ya ke parti, watla kisngau kendiat namar bakalap tiang bet haka seng kemi klaim ya selok shwa bat kinong yalam ke parti jong ke NPP Sning blok. Katba kakong indari tariang keloong bakum kanong yalam ke NPP Women Sning kan kershan ting ya kakong Magdalene haka MDC Banwan bat ke kermen baringkat ke jingetrilang bat u Dr. Celestine Lingdo ubawan rung na ke kongres kanang klan syuk. Haka juga por u Presiden ke NPP Riboy District ubak Kelimen Maulong ulaong bagi jingwan rung u Dr. Celestine Syak NPP kan kata ya ke tiket MDC ke kong Magdalene namar bakalade lupa ke MDC. Tahi nakaling kablok le ada declare ham swakin dipol berada matai lang bagi sosial media tai ni nakaling kablok le ada declare bangla ai bagi talk to presiden bat kumbo kalong mata nakaling kat district lapan ni kan ko ingin sependak kata kambasa ni nakaling kablok kemudian isu bagi kali kam tiket kan di rumah hakajing long persen jung ba jasan nang mentan sipangi nang yo ban ya pun banga yang malak mung indon ka blok meeting kita yo ban tadi kata blok meeting saya ban pelong pada hari kata saya ban kat kam tak semua jing yalum yalang jongi te bangin perkhat te kata te gade bi bangin syakri ya i ke bangin tre system la benta jongi kong mbak ke MDC jongi berla banyak terilang pak ini banyak terilang ya akomodit lang hati pus berfer-fer ya blok level kong mak di situ MDC dengan hamdon hingga preferensi i dari katakan dong gede pun baik ya kebangun saya pun baik ngelihat dong Omnusan udah banyak ikong ban syakri pada u Dr. Bom udah banyak lem ya ikong jongi ke MDC mo ikong mak bon syakri lang ya kipa iba jong ka parti NPP ke ya kata sa bondu Dr. Bom ngintip sukendit-kendit ngitip ba utaw Dr. Bom ulawan sa ka parti NPP jing sya te lo udah bon selok swa ke uladai kemudian bon kran bon sopu ban kran sopu swa ke sa bon rong Nre mentasu re wanrung tang marwai nre ya kibril jo uklam sya bakinon bandrung lang sa parti NPP jing sya haba ma wante kibril jo kide banon lang kanya ude bo un syakri hokke da ka banta jo ikong mo ikong MDC jongi yang jongi kiba don hak NPP ngi snow ba lada u doktor yu kloi bani trelang bat ni mo klam don kono ka hidden agenda la ne kita jengmut bari jong da kumwei mo lada ka jemut jo kalau bat penklan yang ke parti pan kershan lem ye kong mak kum MDC kum i kandidat MDC akan election ke Banuan ngi kloi bani trelang hoi ngiladon ke jinga keren tang balong namar ba tu kapor bangi don ke jinga keren i kalong ba ngimpat da syai ke i karai na kalian ka state committee mo de kasulong no ke jinga keren ngin pe hagano ka rukong ka develop kan ni ka situation tela daga dei hina ka banta ka jibit jibiang chung parti ke jempun klan ke parti tengi nyemdon kono no ka jipersyak mo